Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up, limited seats available. For more details, contact the link given below. Ka Meghalaya AIDS Control Society haringkat kejing tray langbat ka Office of Deputy Commissioner but District Medical and Health Officer DMHO ka East Giant Hills District ha ka atwaitrek unaitung arhaja arpandrio kala sedang ke Integrated Health Campaign ka balai ha Community Hall Khia East Giant Hills District. Ya kini ka campaign la play ka MLA ka sutanga Saipung ka Kong Santa Mary Shilla ha ka jingedan lang ka Assistant Commissioner ka East Giant Hills Kong F1 ka Project Director ka Meghalaya AIDS Control Society Dr. KL Yaubor, ka District Social Welfare Officer Kong R. Barre, ka Secretary ka District Legal Services Authority Kong B. Kharbithai, u Block Development Officer ka Saipung Block Dr. R. Perto, u BDO ka Lum Shnong CNRD Block ba M. Kindaj bat QA ki Officer. Ha ka ni ka Integrated Health Campaign ki pat ba kinyo alat ban screening A, nakabanta bun jat ki jingpang, kintup ya ka tuberculosis, diabetes, HIV, syphilis, kijingpang khmat, kijingpang beniat bat kiwei pat kijingpang. Haba ai jingkren ka Kong Santa Mary Shilla kala ai jingero e katanat ka kwat ka khia, namar ka jingtre shi tom jangka ban pinpoy e kijing shakri shaki palba. Kala ongru ba kidawai ansam klem kanu ka jing seo, bat kala kerpat ba ban wanra no e ka Anti-Retroviral Therapy Center ARTC sha East Giant Hills District ban pinsuk e ki badan kam. Ka MLA kalakin turu iki patba bakim de ban tiang ni sole aran ban wan le screening daga ba pen shai ba anbori purai ka kerteng bat ka jingbo jangki ba wan sha test ba ka jinglap kloy ka jingpang ka nirap ban yo jing sumar ha ka por ka babiang kani to kam on prevention ka jingleda ye pi ye nga boroki namta ka ku ka ni HIV to riu bat pi ka HIV to ka autoimmune disease mo man ko wi te ka disease man ko wi ka man da yo ka da man ko ka immunity yang ikini ki jinge daw em hapo body yang ikam kini ki snam ki white blood cells em hapo body yang mi da di mo su yo ile are da di menajur dosa nangkong ban HIV hadin man ko AIDS tenite daw ka sarkar amca ki health department krach tom ni yung ule screening nako pair kini ki chnong ki thaw ki school ki colleges ki community woro any channel officially arts pa ndru ki chnong ko district ni sai kajing wan ra ni ka health campaign upoy lu ko woro kini ki chnong ki thaw ule screening ni kini pa siang thu ba ya ibon sin siang surami yelade ni oh bot emaga tendau la screening la tawa nanya rapi ki pajba yo tip ki kini ki health department lene yo ki jinnya da kani ka dawai ka depon yo ba ki ka dawai to kong kana untuk khen bisa ni pi sagubi le kani ke Anti-Retroviral Therapy Center i hapo ka district ni Amerika ta yuludi ka jinnya ka alam minister wa environment wada siang kubora jan nangyo igaga kani ka ART Center hapo ka district ni ngala ro bodi nga namanta yo igaga ni center like kidu ulai support west center jan nam kala jan katem tu hatlai support west center ta uchong bai kari hap chong idan kari ka bai kari le luksan tani te da ida berkhadi dengan jan sarkar warong yo igaga ni ART Center hapo district ni tayo on hini por wa kaniga disease wa bol wa hapo district ni ta ko wi he wa IMMU le ite screening haboro ichno ni tha ate wa kam tasyo kumen wada chimkhya kaniga health department yo lai ni ko ichno ko tha yo le screening boro kini ki pa bon sen in jumani kam ong gini he woro de plam tu in jumani jundo ni ma chkhmat anori ong tole screening bolet si bangala emo
teni ha telepon tangla khanai pin ne sini hamte to kani ka wala screening man go very confidential mut engineer bure kini ki health department nam kana gi utai em ga ijo yang gani to kujuk si yang pana ani man go yi to kujuk si tasiau pala siau per gi bru to bru em kujuk si ni tam to berkari hamte I hak man hak siau to I borok ni ya wayu ma ba chong akau hak em ga awareness yo batai kini ki health department ani to ko per yo gani disease na yo ile to awa ubi ko chiri gibi namda dibuntu lene daga plan lene digi bami di kani ko mo chongka chongman lebi ko lene digi syringe lene digi inject kami ni di drugs yu badio kaga ni district ko bon ha te ini ya sen ni ni injection wat thik bruwa kat ni te inject lang yu bi to ni down the bi te ite ham em jing siau pelari kani ga kujuk untuk man wasi bon gi mo yo di pun khon gi ni kam lo na man go wi ga disease wa hab ye em ga prevention em ga jing ya da ye ma ga untuk mi ga I kam gi district hab ikra lang I ngoro ya ki health department administration ya ki chong town school colleges hab ikra lang ga ni yo man go wi ga yu ya fight ni yu ya penduduk yang ada di HIV yang buat cenang buat tahu. Walau semester kita tahun dulu yo ni lah yo. Tahun dulu cok beri. Macam pun orang orang district. Tahun mana? Dan itu now and come here what I kalau quality the PDP I kan get citizen yang ada di cenang tahu. I hak new di pipeline. Walau siapa tu yang ada wujud waman bertok oversee. Man yo yeda di pipeline. Man ida di man be di man pa kawalo I khatam I samla nam se ni nam chakmat jing yong ti nam chakmat ka pura ko thiam ti em kam pun siang ti pun ida ti yo sel tho I nam ta bi imlak sa lang lai roi ngani kejut Habatin pej bahaki kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.